Hamza Samdusur bugün sizlərlə birlikdə adlara görə karakterləri oynayıram. Gördüyünüz kimi karakterlərin sıralamasını ada görə qoydum. Birinci karakter 8 bit gəlir. 8 bitdən oyunumuza başlayaq. Həmçində bu təzə gələn oyun modu var. Hər kilanda əlavə 2 kupa qazanırsan. Mən oyun modunu oynayıram çünki oyun modu sayəsində daha çox kupa qazana bilirəm. Oyunumuza başladıq. Rəqiblərimiz güclüdür. Zəifdir. Güçlü. Zayıf desin, zayıf değil. Güçlü değil. Ortalama diye başa düştü. Koltuğun gücü nədir? Kolt elimi Edgar'ın gücü nədir görürsən? Ben en çok çıkmasını istedim. İleri çıkmayı istemedim, ileri çıkmayı. Yani bak kolt değiremi kolt tutturan kaldım. Yaxşı bu kolt da çıxsın bitsin. Bak birinci görmüşəm adamlarda. Məldəndə güclüdür. Hiç artık kupa alamadım. Yok 0 kupa. Oyun açılsın tez. Sonraki karakterimiz Allah. Yallı. Shoes Einstein. Elbara Einstein. Qabağa gələn Bull. Edgar Zadu. Bizim Reşam'ın işimiz var. Uyarı. Nana gücümüz yok. Benim de en güçlü karakterlerimin nano gücü yoktu. Ne bileyim var ya nano gücler, güçlü karakterler ama onların da seviyesi azdı. Seviyesizdiler bende. Özleri seviyeli. Oh man. Oh man. Gel. Oh man. Hiç çil almamışım. Tüt sanızım ona göre. Çünkü birinci olmamayacağım o garantilemişim o işi 100%. Pusun buradaki öğrenciler. Oldum. Neyse dostlar, kaldığımız yerden devam edeyik. İndi sıradaki karakter Amber ama 1100 kupadır. Neyse başlayaq. Qabağımızda bu sefer dəhşət prolar gəldi. Dəhşət, müsibət, fəlakət. Dəhşət, müsibət, fəlakət. Oyun başlasında oyun açıl, oyun açıl, oyun açıl, oyun açıl, oyun açıl. Açılla da. Açıl, açıl Süsəm, açıl. Açıl, Allah'ıma şükür. Yavaş ha, yavaş. Otur. Gözün oyun bitsin, sənə dəvət edəcəm. Kasaq. Səbrin olsun. Rəhim deyə yanımda. Tayyarsız. X-Koha tank. İndi gəl, indi. Dostlar, deməyin, indidən gizlənir. Ona görə mən deməyəcəm oyunu. Dolduğum biraz dəyişik danışa bilərəm ona görə. Gəlir. Aha dostlar. Ha, burada Meg var. Aha. Gedək aşağı.
Burada heç kim yoxdur. Aa, burada içeride kimler var, kimler? Hadi 7 nəfər var. Mən heç bir kitle alamamışam. Ayda lele ha sıkıştılar bunu. Aldık. Artı 2. Ben öldürdüm. Vursam biraz buna ultimi kasabilirim. Aha. Tez. Eliye. Getir. Gitti. Aldattı. Sen niye kasırsın? Çizlambaz oynuyorsunuz. Sen niye geldin onda videoya? Dalgayı. Öldüm. Zehir süresi 620. Zamata gelen özelliğe bir de mənə gələnləri. Neyse. At istek. Neyse, sonraki karakterimiz Anglo. Song tutorial. Anglo. Atırsan mı atım? Yaxşı. Çift hesaplaşma koyayım. Aslında oyun normal çift hesaplaşma kasmıram. Ama benim oynadığım atamıram. Takım kodunu verin, takım kodundan gir. Takım kodu yaz. Takım kodu yazırsan. Hamısı böyüydən xalanlar. W. Tez ol da. Videonun vaxtından gedir. Xalanı. Ha, W. Z. Ha, 2. Zıvı. Hamısı böyük. Ədəmim. Sən kas hələ bibi. Mənə bir dəstək yox. Dostlar, dəstək isim çıxdı. Başla. Bak, dəstək qısır baxın var. Heç nə bilmirsən. Gəlsin mən deyərəm. Bir səviyyədə yancılım. Xəritəyə bax bir də. Masanın üstüne gidebilirim. Oradan var. Dalla. Allah ne verdi. Uy. Dostum benim üstüme gelir. Aldım ben. Aks var. Ak. Aksar buff'um var. Aha. Uy. Aks bas. İcat 500 canım var. Ben daha hızlısam. Duvarı dedi. Divarın arkasından mermini doldurup vurun. Belki çekmesi tuttu. 3 takım kaldı. Qəşəng. Oy. Rahimhan'a dalırsan 12-3 o. O biri takma niye dalmırlar? O biri takma dalmırlar. Benim de seviyem az. Neyse gel. Şimdi sıradaki karakterimiz nedir sence? 5. Başlayırsan. Ne? Asılmayayım oyun. Ha. Mistik bu. 10 dakika. Kaldı 7, 8 dakika.
Mən üçdə etkinliyi yoxdur bu gün. Məndə. Kardeş gedi çal. Sen tez alacaksan. Ben ölerim burada. Korkma. Ölme iş mənliydi onsuz. Aldım. Oo. Ben şöyle yerden aladım. Korkmam elə. Uy. Hara durursan? Zoom. Yukarı, yüz yukarı. Fake make atmaya çalışma. Zoom yüz yukarı. Attım da bakın değil. Basırma. Öldün ha. Ne? Uy. Az kupa götürmüşəm. Ben. Sən? O istiq qalsın, olsun mən birazdan 1000 kupaları zor keçəcəm. $300 kupa oynayıram. Gəl. Gözmədim bol beni. Hayır, getdik. Hə? Ne? Bizi hadi sana aktardı. O oyuna yeni canım bazı. Karta karıdalaşır. 800 aldım. Cıda. Dəlli yeli. Dalmayaq. Dalmayaq. Mortis var. Hırr kokom. Aman. Adam yavru. Harry? Harry. Qaçsın. Manchester'ın əlindən qaçsın. Ben şöyle alıyorum Allah. Chester üstüme gelir. 12 saniye. İstiyorsan 30 saniye gözleyeyim. 260. Yük alım adımlar şüphelem gelmesin. Vurdu mu? Üstten. Niye daldın ama? Ne bilirsen? Niye dalırsan? Kasap ben kasım uzmanıyım. Başka Barlis alttan gelir. Karakterleri alt sıralamasıyla götüreceğim. Bu da. Yaşlı da öldürürsünüz. Yok adı koymuşam bunu katalogda. Barliden sırayla gedirəm. Indi Barliden sonra bir gelir. Bir götürməliyəm. Bir götürürsen. Hə. Anlamadım. Bak o kadar. Kəncə qəşəngdir. Üstünə də. Ha. Ya da kəncə bul götür. Ha, meydan girək. Gözür bulacak. Aksesuar bir tane şey de var. Ha, zor. Mən ikimiz də 500 kupa. Şər. Sən girirsən ortaya. Mən sənə dəstək olam. İkimizi öldürürük. Sonra yüklərdən alırıq. Sonra sən ortaya girənləri avlayırsan. Mən uzaqdan vura biləm axı. Nişancıyam, kəskin nişancı. Rahat adamlar lak. Aman çağırır. Gedmə, inci isval deyib. Ha? Dedim də mən sənə getmə. Qapını ört. Dedi bilmə. Sən dedim də getmə. Ağlayı diyor. Ay. Gəl ortaya, hamı daldı, heç nə eləmirəm. Tüm alırsın. Öldürürəm o emzi. Adamları özü vurdur.
Vurdurarak kas. Güç kazandı. Bir de şey, adamlar böldü. Ult kas. Aa, ultim almadı. Ultim de olur. Mən ücret ikincini kasıram. Aşağıdan şey gel var. Aha. Ayda. Neçə saniyə qalmışdı? 6. Mən də elə bildim 1 saniyə qaldı. Başlamış. Zır zıra. Oyunun başında gitməsəydin, ortaya qəşəng adamlardı. Hadi. Mistake olub. 15 dəqiqə taş düşdü 16 dəqiqə. Son karakterimdir bu. Son karakterim Billy.